영혼에 대한 사랑 때문이 아닌 상급만을 바라보고 전도하는 것이 옳은가요? Тэгэхээр сайн мэдээ тарахдаа яг тэр хүний сүнсийг нь хайрлахгүй өөрийн шагнал гэж харан сайн мэдээ тараах нь зөв үү гэнэ. 영혼에 대한 사랑 때문에 그리고 상급 때문에 이 둘 중에 어떤 것을 더 우선시해야 될까요? Тэгэхээр тэр сүнсийг хайрлсан сэтгэл, энэ шагналыг харсан сэтгэл, энэ хоёрын маань аль нь илүү нэн түрүүнд авах ёстой вэ? 두 가지 다 필요하죠. Тэгэхээр энэ хоёр зүйл бол хоёулаа мэдээж хэрэгтэй тийм ээ. 그리고 두 가지는 하나지 두 개가 그러니까 둘로 나뉠 수가 없어요. Тэгэхээр уул нь бол энэ хоёр чинь баг нэг зүйл, энийг хоёргээс салгах боломжгүй. 우리가 가족들 전도하는데 영혼 가족들을 사랑하니까 전도하는 거죠. Бид гэр бүлдээ сайн мэдээ тарааж байгаа нь хайрлаж байгаа учраас тарааж байгаа тийм үү? 그리고 다른 가족이 아니라 모르는 사람이라도 왜 전도합니까? Тэгээд гэр бүл биш таньж мэдхгүй өөр хин нэгэн байсан ч яагаад сайн мэдээг тарааж байна? 그 영혼이 불쌍해서예요. 불쌍해서. Гэхдээ тэр сүнс өрөвдөлтөй учраас. 그러니까 다 사랑 때문에 하는 거예요. Тэгэхээр ерөөсөө л бүгдийг нь хайрлаж байгаа учраас л тарааж байгаа. 그리고 만약 상급 때문에 한다면은 전도가 될까? За магадгүй би шагналын төлөө тарааж байна гэвэл сайн мэдээ тараагдах болов? 사랑이 없이 전도하는데 전도가 제대로 되겠습니까? Ямар ч хайргүй тарааж байгаа бол тэр сайн мэдээ яг нэг сайн тараагдах болов? 두 가지 다가 이 두 마음이 다른 것이 아니라 하나입니다. Тэгэхээр энэ хоёр маань үнэндээ хоёр зүйл биш нэг зүйлээ. 자, 디모데전서 5장입니다. 1-р Тимот 5. 5장 8절입니다. 5-ийн 8 байна. 같이 읽겠습니다. Хамт уншия. Харин хэн нэгний өөрийнхнийгөө ялангуяа гэр бүлийнхнээ эс тэтгэвээс итгэлийг үгүйсгсэн бөгөөд итгэгч бусаас ч дор юм. 자, 이 말씀은 자세히 읽어보면은 이 가족이나 친족을 육신적으로 도와줘야 될 것을 얘기하고 있어요. Тэгэхээр энэ үгийг маш сайн ингээд уншаад бодоод үзэх юм бол одоо гэр бүл олоод тэр хамаатан садандаа махан бие талаас нь тэтгэн туслах ёстой гэдгээр хэлж байгаа. 부모나 아니면 가까운 친척이 어려운 가운데 살고 있다면은 당연히 도와줘야 되지 않겠느냐. Тэгэхээр эцэг их маань ч юм уу ойрын хамаатан садан маань хүн хэцүү нөхцөл байдал донд амьдарч байгаа бол мэдээж энэ тэтгэж туслах ёстой 그런 шүү. 마음을 갖지 않는다면 그건 어떻게 그게 구원받은 사람의 마음이겠느냐 그런 뜻입니다. Тэгэхээр багт тийм сэтгэл огт байхгүй байгаа бол яаж энэ аврагдсан хүнд байх сэтгэл вэ гэж байгаа. 근데 육신을 얘기하셨는데 Энэ дэр мах өдийг нь хэлсэн. 그 사람의 영혼에 대해서는 얼마나 더 중요하게 생각하고 계실까요? Тэгвэл тэр хүний сүнсийг нь хичнээн илүү чухал тооцсон харж байгаа бол 육신도 도와주지 않으면은 이 올바른 믿음이 아니라고 말씀하시는데 그 영혼이 지옥에 가는 걸 그냥 방치한다면은 그것이 정말 올바른 믿음이 될 수 없다는 겁니다. тэгэхээр энэ хүн мах өдөд нь хүртэл ингээд сайн туслахгүй байх нь итгэвч бусаас дорой гэж үзэж байгаа бол тэр хүний сүнс нь там руу явж байгаа тэндээс нь аврахгүй байх нь үнэхээр одоо том зүйл биш үү гэдгийг хэлж байгаа юм. 제가 여러분들 같은 청년 때 어떤 자매님의 간증을 기억합니다. Тэгэхээр би яг та бүхэн шиг нэг юм залуу нэг ихчин ярьж исэн гэрчлэлийг ингээд санаж байна. 그리고 그 간증은 전혀 가식적인 게 없는 간증이라고 저는 확신합니다. Тэгэхээр тэр хүний гэрчлэл бол ямар нэгэн одоо ингээд хуурамч худал зүйл бол огт байхгүй гэж би бол бат итгэж 그 байгаа. 자매님도 구원받은 지 얼마 안 된 때였어요. Тэгээд тэр ихч маань ч өөрөө аврагдаад нэг удаагүй үеэсэн 근데 байна. 어느 날 출근을 하는데 이제 지하도로 많은 사람들이 내려가는 겁니다. За тэгээд нэг өдөр ингээ ажилдаа өглөө явж байсан чинь нөгөө метроны буудлын руу доошоо шатаар хүмүүс айгүй олон хүн ингээл уруудаа явж байна. 그러니까 계단 밑으로 다 내려가는데 위에서 보면은 그 지하도 안이 가득 차서 사람들이 내려가는 뒷모습을 보게 된 겁니다. За тэгээ өнөө үнчийг яг буух гэж байгаа дээрээс нь харахаар нөгөө метроны чинь хонгол руу ингээ орж яваа айгүй олон хүмүүс ингээ харагдаж байгаа. 갑자기 눈물이 나더래. Тэгсэн чинь гинт ингээ өөрөө ирэхгүй нулимс гарсан гинэ.
눈물을 주체할 수 없어서 한참 울었답니다. Бүр нулимсаа барьж дийлэхгүй бүр өчнөө уйлж гэн. 근데 왜 눈물이 났냐면은 이 사람들이 어디로 갈까? За тэгээ яагаад уйлсан гэсэн чинь энэ олон хүмүүс хаашаа явж байгаа бол 이 사람들의 영혼이 다 어떻게 될까? 그게 갑자기 생각났대요. энэ олон хүмүүсийн сүнс яах бол гэд гинт тэр бодол төрсөн гинэ. 그러니까 그게 주님 마음이랑 똑같지 않을까? Тэгээд энэ маань яг эзний тэр сэтгэлтэй адилхан биш гэж үү тийм ээ? 그 자매님은 사람들의 뒷모습을 봤지만은 주님은 위에서 그 사람들의 영혼을 다 보고 계시잖아요. Тэгээд тэр ихч маань тэр хүмүүсийн араас л тэр дүр төрхийг харсан болохоос ш бурхан болохоор тэр хүмүүсийн дээрээс сүнсийг нь бүгдийг харж байгаа эзэдээ тийм үү? 그게 주님의 마음이에요. Тэр бол эзний сэтгэл байгаа. 그건 주님이 주신 마음이 맞아. Тэр бол эзний өгж байгаа сэтгэл нь мөн байна. 말씀을 전할 때도 그 마음을 달라고 기도합니다. Тэгэхээр үгийг тарааж ингээ үг орохдоо ч гэсэн тэр сэтгэлийг л өгөөрэй гэж их 주님의 залбирдаг. 마음으로 전하게 해주십시오. Эзэн таны сэтгэлээр тарааж чадхад нь 상담을 할 туслаач. 때도 주님의 마음으로 상담하게 해주십시오. Зөвлөгөө өгөхдөө ч гэсэн эзэн таны зүрх сэтгэлээр зөвлөгөө өгч чадхад туслаач. 주님의 마음은 그 영혼들이 너무나도 불쌍한 거예요. Тэгэхээр эзний сэтгэлд бол тэр хүмүүсийн сүнс үнэхээр өрөвдөлтэй байгаа. 자, 로마서 9장입니다. Ром 9 로마서 9장. Ром 9 9장 3절 3절 4절입니다. 9-ийн 3 4 들어보세요. сонсоод үзээрэй. Мах биеэрээ миний хамаатан болох ахан дүүсийнхээ төлөө би Христэс салгагдаж өөрөө хараал болох минь гэж хүсэж байлаа. Тэд бол Израильчууд бөгөөд үрчлэл, алдар, гэрээнүүд, хуйлчлал, мөргөл ба амлалтууд нь тэднийх юм. 자, 바울이 자기 이스라엘 민족, 자기 동족을 너무나도 사랑했죠. Тэгэхээр Илч Паулын хувьд болохоор өөрийн одоо нутаг нэгтэр Израильчуудаа үнэхээр их хайрлаж байсан. 내가 내 자신이 저주를 받아 그리스도에게서 끊어질지라도 이스라엘 민족이 구원받기를 간절히 원했던 겁니다. Тэгэхээр би өөрөө энэ Христэс салгагдаж хараал болсон ч хамаагүй Израиль үндэстэн минь аврагдаж байвал гэсэн сэтгэлтэй байсан. 그리고 이방인의 사도로 부르셨지만 이방인들에게 복음을 전함으로 이스라엘에게 하나님의 은혜를 달라고 끊임없이 기도하면서 전한 겁니다. Тэгэхээр харь үндэстний элчээр дуудагдсан хэдийч тэдгээр хүмүүс сайн мэдээг тарааж байгаа ч тэр Израиль үндэстэн авраад өгөөч гэж тасралтгүй бурхнаас гуйсан байна. 자신의 민족을 사랑하고 그 영혼들이 불쌍해서 바울은 평생을 복음을 위해서 살았던 거잖아요. Тэгэхээр өөрийнх нь тэр үндэстний тэр сүнснүүд өрөвдөлтөй байгаа учраас бүх насаараа Илч Паул тиймхүү гуйсан байгаа тийм үү? Амьдэрсэн байгаа. 그게 먼저인 거예요. Гэтэ энэ нь нэн түрүүнд байх нь зөв байна. 어떻게 누가 상만 바라보고 전도하면은 상 받을 거 그것만 바라보고 전도할 사람이 어디 있어요? Тэгэхээр энэ хүн аврагдвал шагнал гэж байнгын шагналыг бодон харж хэн сайн мэдээд харах вэ? 그렇게 하면은 상만 바라보고 전도한다면은 그런다면 어떻게 사랑이 없는데 거기 열매가 맺혀지겠습니까? Тэгээ зөвхөн шагналыг л хараа сайн мэдээд харааж байна гэвэл хайр байхгүй хахад яаж үржимс ургах вэ? 그래서 9장 16절입니다. 9-ийн 16 사랑이 먼저입니다. хайр нь нэн түрүүнд эхлээд байгаа. 16절부터 19절까지. 16-аас 19-ийг 자, дуусгая. 이번에도 형제님들이 한 절, 자매님들이 한 절 그렇게 읽겠습니다. За энүүдээс ахнар эгчнэр гэдээ ээлжлээд уншия. Ингэхлээр энэ нь хүсдэг эсвэл хичээдэг хүнээс биш харин өршөөлт бурхнаас хамаардаг ажгүй. Бичвэр өөрийнхөө хүчийг чамаар үзүүлж миний нэр дэлхий даяар тунхаглагдахын тулд чухам энэл зорилгоор би чамайг босгов гэж фараонд айлтжээ. Тэгэхээр тэр өөрийн хүссэн хүнээ өршөөдөг, хүссэн хүнээ хатууруулдаг. Тэгвэл чи надад яагаад тэр өнөө хүртэл өө хайсаар байна вэ? Хэн түүний хүслийг эсэргүүцэж чадах юм бэ гэж хэлнэ. 미안해요. 잘못 읽었어.
уучлаарай буруу уншчихлаа. 고린도 전설 읽어야 되는데 로마서를 읽자 그랬네. 1-р Коринтыг унших хэрэгтэйсэн чи Ромоос 자, уншчихлаа. 앞에 건 맞았는데 Уртлынх нь ишлэл бол 고린도 зөв 전서 байсан. 9장이에요. 1-р Коринт 9. 자, 고린도 전서 9장 이걸 고린- 16절부터 19절까지 9-ийн 16-аас 19. 네, 16절부터 19절까지 다시 한번 형제님들이 한 절, 자매님들이 한 절 За 읽겠습니다. дахиад ах нар эхнэр ээлжлээд уншия. Учир нь надад энэ алав тохиогдсон тул би сайн мэдээг тунхагснараа сайрхах юм алга. Учир нь би сайн мэдээг эс тунхаглаас золгүй ээ. Би үүнийг хүслээрээ хийвэл шагнал хүртэн. Хүслийн минь эсрэг байлаач нярвын үүрэг нь надад даалгагдсан юм. Тэгвэл миний шагнал юу вэ? Сайн мэдээг би төлбөргүйгээр тунхаглаж, ингэснээрээ сайн мэдээний дотор эрхээ бүрэн ашиглахгүй байх явдал юм. Учир нь би бүгдээс чөлөөтэй атлаа илүү олныг олж авахын тулд өөрийгөө бүгдэд боол болгосон. 예, 바울은 또 상을 받을 거라는 걸 알고 있었습니다. 그래 일치 바울의 хувьд шагнал авна гэдгээ мэдэж байсан. 복음을 전한 그 일을 통해서 하나님께서 주실 상이 크다는 것을 바울은 알았죠. Тэгэхээр сайн мэдээ тарааж байгаа энэ ажилд бурхнаас хүртэх шагнал маань агуу гэдгийг Илч Паул мэдэж байсан тийм ээ. 그래서 당연히 상도 우리가 생각할 수 있습니다. Тэгэхээр мэдээж бид нар бол шагналыг бодох бол боломжтой. 그러나 먼저 사랑이 먼저인 거예요. Гэхдээ хайр нь уртлаад байх ёстой. 우리가 구원받은 것은 사랑 때문이에요. Бид нэр аврагдсан маань тэр хайрын ачаар л аврагдсан тийм ээ. 그 사랑에 보답하고 그 사랑을 주신 분의 마음을 따라서 복음을 전하는 겁니다. Тэрхүү хайраар хайрлагдсан учраас тэр хайранд нь хариу барих юмсан гэд бид бүхэн амьдарч байгаа. 그래서 사랑이 없이 복음을 전할 수는 없습니다. Тэгэхээр ямар ч хайргүй сайн мэдээг тараах боломжгүй. 상급만을 위해서 전한다? 그건 옳지 않은 거죠. Тэгэхээр зөвхөн шагналын төлөө тарааж байна гэвэл тэр нь зохистой хэрэг биш ахаа. 그래서 그 영혼에 대한 사랑이 먼저고 그 사랑 때문에 복음을 전한 모든 것에 대해서는 하나님께서 큰 상으로 갚아 주실 겁니다. Тэгэхээр сүнсийг хайрлах сэтгэл нь эхлээд байна. Тэрхүү хайраараа сайн мэдээ тарааж байгаа тэр бүхэл үйлд нь бурхан дараа нь хариуг нь шагналыг нь буцаан өгж байгаа.